Ia, mante o folofa mawhaafelo ia tu mawhaatalo whantu Samoa i le whasausaunga rivaenga o le fiafi i le amatalia i o le porokalame o le Tautai i le tautua whaawau ma le uranga lau Bluwave TV tu ina sa watu i lau whanua lafu le muma au le leo manu kau nei o le fatu au kilani saute. Ele nei fo ia songa fua aso se furu ma le fitu le nei o le masina o apirila lua fe lua se fulu ma le tolu. O folofa mfatalo fantu tau se mai Samoa le fo ma se luat. Ma kama me le Crusaders. Ia. Le se uso le fio ngai le to menino le fio ngai le kupetele tunia jale. Lene. Ia. Ile nei vanga o le afiafi. O le anga fasi sila ku le sika ko tau te ia e le mafai lava le o mai runga i o pe ise mea fuai fuanga fio mai nge amaka ngona ngi mai aso ia ai patalo fari mo folo fa ta tele fa malo ya Samoa fa firo ya tori la u fio le pursilo le tato di sa Pacifica ia ame se fo io le tato unanga ale Pacific 40 le nei vanga o le fiafi ia ma lord for lau te lenga swafa ia po lau to fa siata ya wa fo ia le malula la taua ya Samoa le o ia mtapau ya o me taua le aso nei asiat ele o wa ole o tapo inga Samoa lo fia i lo po la tu langa na o ia lau au ya me se fo mona io langa le mfentato tu i lalo le taua fo malanga to mona i Samoa mo so tato watu Yo ele pepe yo ese ka fakar fo kasi mo changat tal fera mo ya mo yaki ka longa mangi me ole o mo van tu Samoa la mo ngale ni manga ole afi iyo e ya me weekend iyo e me weekend sa e fa ngo pe sa e fia na malola au pena malolo iyo e pena mafufu na fa ina ono ni fa unga ni lo fali ma me fa ko le ala vale tu langa sa o ile la ta po malo atu le to ya e ma yo fa vale nei foi va yaso ya o ma le a feo ko swafa langa ke le nga ma fa ta lo fa ma to lo to swafa fa malo ya fa mi si ya ai ta fa ya ari le ile upu foi le o to uma le mai mo mai yo ai fo ini tu langa o ma le fa ta lo fatu o moni me peto lo fanga ai me se lava i sa mafatia i le weekend na mavai atu nei ia sa ko mari yo ono tu langa foi i le leo o fo tam fai o lato au ia mal lato tapo inga fo i tu langa i masan yai io ai o lo tu mati e se mea ai o fo le si vai aso wa e to fo i mai lalo ia ai me se ala le au na o sa ai me se fato sa o ale so malanga o yo le ia ai mai le weekend ri ia pisi masani lava mai se fo le ta penanga fo yo o tulanga i mea mato skopa pe o tulanga na le tele tau mai se le tu fo ya onga fanau ia tam fai fo tau su nei activities e fa fi ta mai ia tol vai aso nei ia to e fo le o le aunga ia ana fa avanoa te me mata ta longa Chiefs male Hurricanes ona pe o ta longa le na au tilo mai ai o le au la sa sili mo se te mi pupu ta alo male au lelo na lua ya le la mai ta watu fa i unga ta longa le na ta longa fina tele o le la o me le Chiefs i lunga le sili wa me mai ta to le Hurricanes i le tutolo na la ai ko le ku lua mo ni usila io ta te ia prampisi wai o le fainga fo su pala ka pipe ki nga ma wala loa la wata sia fai mo tato no to ese tamu sanga o se talia o le wata sia nga le we mala wal mona mala wal tu actually ese le ta uon malangal mona se ka mo mona se ka mo na ta fai u mai la ile i se mato au malosi ia le ia fo ia ai me se mo ta wa duana ai raso finangalo I say as one of the major sponsors o le tato au mona ole se ta fa ingo so finangalo I say tu langa na ye ta longa le mata penanga male build up mai ia em fai vonta tu fa pe ya o ia sata alwa tamai no mo pikil au le wa tilo ia la to ia e pe fodinga mai ya le foi na su ya tu isi tamai amata ta longa le ele o longa lavana na mai ale au voi le a mea
o lato au le leia le la ta alua I vai aso taitas ia o mai pe ia na vai fo tele au e ia lato au le lei lava se vanga na fo au tiro atu fai au ia avela va no isi ai la mata tu le talonga na fi nawa ai o le matua tele vo I o mistakes al mona na la ina maua va no o le reds ia tulanga fo fa longa tu o ta o mai lava fo ia fai au tulanga le humidity le vevela wa tele na mase se le polo e pe o le masani e fo ila to ia ile otio ia ai o conditions na tu langa ise tatu watu la fo e tu pui fiti pata alo le tu I fiti ai tele yo mese ale ia matu langa fo ila le pui la tu defense le na la ina mau fo ia van no score au ia o fa fetai wo atu Samoa awa mo ia le tele fo e faiti onga matu langa o ia la sisi au o atu ta alo tatu watu no e fia se tatu watu no ma se I o atu se ta longa super rugby Samoa Malo fa dai ke ro yo ka ngalo le faya o nga o tamala na te faya o nga ino ka o ka nga ka le vivela mai ko nga Samoa lai man ya lo fina ngalo ya cha e wi fo ina le tau la o fa mo wala nga I fo lo tal tu nga ma lo fa mo nga ia manu ia le o le mona I se la tu ta lo nga le bai it's like their home game foi le fatustus ale majority o le au le mona to tele ya tatu Samoa ia mana yusu foi mai tonga ai sa le ya se o kama kar na o me tu no mata mai no mata live le ta longa le ngai lo se ma ko au le hurricanes ai ka vai ku I don't know por mea casual le upuna le te tau sua pe le o ave le no ta inga ko na ma fa so ma le fionga mulang tele wo fa ai no le telefoni e se le vai nga na matala no ai ma I fufonga fitu ai wa fia ina ma kala ngonga le mona na sa no nga le fionga le fa onga fo na le mana ia pe anga tu ia ma le extra no tai kusa pe fa pe mai o laila no le markalanga le fionga le songa fa onga kusa pe ki fa pe o lai kuro lai ke uriva au ke kalo fa uriva pe yo ta alo ma crusaders I le vai aso le tele e matua I mawalunga le level na lifi ai ma fi na ya le wo atu ta longa le o le la a full la tu ta longa ma crusaders sa ta wan a fa ta alon ta lo sa ta ma lo ta longa mo ngi lava mana tua ya se tu for tu standing I lunga so kilo ko lava tu langa le rate fa mo lava Ryan let's have a look at the super rugby league now se sila fo le rate well e te tele wa langa le wa di fo ngi lunga le rate no la to malo le au te lo le rate sai le val por le fitu a fu ala fa le Mafaufau I ai compare le crusaders ile la tu ta longa I tuat e kale a fara sili mona ile crusaders alle crusaders always considered the number one heavyweight talia ia e o afo nei time sanga ia ele o fa pe wasteri yangi ni au fo yo irunga le nei time ai tu atu le talonga le na fo la pepe e pe fo ile fa sama o le ka alu ia o man tu le wa to le so o tam le no te fa ma sani fo le tau ma por me e wa ai le pe wo vai for ka fa kua na o te fai na fa tala fa pe na ta fa ya ua ya o la sai no ta inga e ta alo ya manu malo ai maua la male tu langa len fa ma fa me muliang matua tu ye le extra ole so no ngana so fa o va ko ha so finga ngalo lo so fa I ka lo nga ka mai mai se re o maua ka mai ya me fu le play pe o la faino ta longa uma pe ya la faino ai mesela ma ngai le tu na mai le sunga le fonga mulanga tele o le wai luma o kangaka o le wai luma e le ima so Mafaufau o yengi ngai palangi pe ko fiese lau o yai all hamo o to tele o tangata na watu mai fafu o le auto po elevates ia to tele ai o nai tangata Pasifika ia le na watu mai New Zealand ia o tatou au moana ai lau fonga lau pepe in terms la o le turn out for le aso ka vai ko mo ia na is a lot of expectations to be honest but from a sponsor's point of view was that a success in terms of
o le manu lau tina na foi on tau introduce ta longa nei ia tatou. Ia te au i o le vaenga mua ma le tāua. Ua vatu stalonga i Samoa. Okay. A wā lea tātou te le iloa. Po le a whea o le ato o to ise tālonga le Super Rugby. Ai whaftai. O loa watu wā o vaenga tāua ia la au titiro i loa isi au Super Rugby. Pena mai le whatinui no tālonga. Pena le hosta tātou. I le ai mai le si tuanga i grandstand. Na matua tumu lo grandstand. Ai langa ono tele o tātou camera so le nā lua na i le tū le sa nofu mai le si tu. Le pe tau le inisi. Mali. Le tala i nau mai. A le i whea tālonga ku sere malmoana. O tala ia lau sa mai. I le ai se fi matamata pe a whea tūlanga nei. Na umana tālonga na. Le na matua to tele. Sa matai na so ta ia tu inisi. Fa mai tele o tamitia o ana o fua. Alu atu a malau tō nginga. Alu tonu. Ia, mana ia. Mana ia sina awala. Ai, ile tūlanga fo, ile wa ai atu i tā penanga, ile vai aso ilo atu o e asia onga, o e promote ia nei kampanina fsoswani. Te lelenga luanga sa whatino mona. O le rates na atu le aso tofi. Ta alo las farele. Ia atonu le lopo ato e tilo e te le atu luanga mona na whai o no lentam whai atu e promote le ta alonga ma o e wheloa i le community. E rei lawa whatino ina le rates o tūlanga na. So si a mātou company wa mātou mau te sponsor foi, la safso soani le hosting o le o ta alonga. Ia mātou le mau tau tilo mō tau sanga fau. Ia avea le ta alonga lea. Mauala e atonu e o atu e whapeo la ta alo lan moana ma le plus. I Samoa. Ai whamatala upepe mana i o le wai mai tonu le si vaisua no fia whaapsiri. Whaamaka anga o se auangi usila. Lea ta alo tu mare mona i Samoa. Le ofi. Mani. O lo fina ngalo lea. E matua le ofi ya. Tu sa pe fai mai o le Highlanders la le hoteli na la tu malo. A ta alo mal mona yo. Le te tai ofi. O te ioi lo fina ngalo lea. O le mafuanga. Le anga o le tele o au umangi usila. O lai ai o masu ele nga kao Samoa o Sur All Blacks. Ia masalo na si o nefiwa ia ma... ai foi le fai u ia petaia. Jori petaia. Ia mana inisi tama Samoa ia al moana atole o to tele ia peila tamiti vai le na luan sko. Malo miracle. Paki gawa mo nga miracle. Ole nata me titi lo vai ta alonga uma. Esa ta alo malo se mo wela tala na mulianga. Ta alo lo mo leva no statai. Ele o to tilo ia miracle to ofi me se si tulanga na. Ia le foi na matua na ia na tamu fainga. Ia skoa lua le. Wai ro skoa malo. Vai tapoinga vai le pito lungo le enga voi le to a fai le pena. Mana ia. Ai se foi de manga ia le me mai tapo ia la Italia tu le manao. E ui ile le fa manu ia no le tamu fainga. Se wala vale ro skoa nga e pingi e nga kapoi. Sa le ia. Ia ole meu talo ia. Ia vavena faisfono a Super Rugby. Vai se talonga tau au. Ole ia te au. Wa e sa ngola vanga o ke la longa e silia kunga le ofi pe awa ku le Hurricanes. Dai lo se sia. Le plus. Le e feololo. E feololo. Langa e ki ro e tala le. Langa o la Samoa. O le matua tel. Ai ata to wo la le plus mal Hurricanes ta alo Samoa. Ka. O sa le wo ko e fai ku ka longa o pele kim sa mal man Samoa. E to pulo ta longa na. Fai me tapta ya eta o Samoa. Ka ke sa fai mai au ka fo o Justin Marshall mala boria. Wala mai la ulinga. O fea ko e fa Samoa man fingole. Sa anto ale commentator ingore. O tatara noi foi. O le mana ia na I think foi o se vai ngai ta pena ai ila to foi. Tama fa na o tato tunu o le ai filoi. E ia inga ko fo kuanga kai pe o Brian Williams Michael Jones e avea ngai to tonu I fola nei waka kaunga sila fa penga balanga ile fa tu se nga vale fo il tau fainga ale red ai moni anga palasi mai o kamaia man to fela ka ko Samoa o ava pepa o mai o awangi usila wa mawa inga maleva ngo I fo se felo e pu e kam felo ai kamoro pereki man tu kasi nga mentality ka ko Samoa o talong te televa pe mantua o ia taunu sau ia taunu malo e a fo a wai a vaven fasala lau e matua tumu hotels tumu falaenga
tele tupe whaalu a tai lato. Wea tau whai malanga o matua tangata i New Zealand ma Ausitalia. E whapena whai le watu o tālonga le ave fiti. E te lea vaenga le tourism malmalo. E oifo e investi tono tālonga na. A wala e uma foi mai. A ua 4 miliona tupe lau whaalu tono la tunu. Mana ia. Ia, whamai foi kuskusi ngangi si wa lelele ka alo uri ia unga wo fuasi in mi Samoa re nga po mela ko waka ma in matafanga ma wakili la ka farm ka fanga. La so finanga do I finanga I mana tu yo tele. Mai si pe si ka fonga mela uri ngo mai fai re se tano. Oh, ia te au ia tatu tau titilo po le ale tūlanga o le contribution o le tawhaonga na nalu lalo manu. La ua promote tatu I Samoa. La ua tele tangata na va ai mail matawhanga mai le la ua tatu tawhau. Ta fiasi ia vo loto lua I oi il matawhanga. Nei o mea nai mo oi awa le la tatu o tau malulu. Na o le matawhanga I sa mana le va ai atua mai oi ta fia o atue. Wale la winter tatou. O le teimi ala le tele no ai ia tangata New Zealand ma Australia tawhau. O le wharau lave o to tele le hoi fiti. E reo lava tangata o tonga mo I Samoa. Le leina vatu talonga ia. Tau promote mai se o tatou atunu. Ia aso ia tatou te au te tilo. Let's be positive. Ole ia o fai tau fai tusu singani. Ia kake ia la le to tele le marlo tele le atunu. Ia ai o vai foi kusku singani ska sole. O ke le roli ngi ko nga tusu singa fa pene. Pole ale to nga e pe o le fai ki o mona Pacific Wholesale o le fai ki o le purengu o ele fai pone o la ko kumano ale o ne vai te mesiata e mana o mia tatou umalo ia lo tatou le tatou te tonu fasalla o fasalla le media mana o mia tatou ngalu e fata se promote Samoa awa tatou te fiwe eli mai mea e lelelei e tu uilunga e atili ai lavana solo muli tu langa le lava tangata e atu e fieta fa se tatou atunu o mea na le mana o mea Samoa temine e atina e ai atu langa tamau ainga ia ai e se mea o ngasa e au tilo ta longa le wan moana fa nga mali mea na temine ai o matua ta ua fa afkai hei fa ia lo mafana wale manguia I kongol malai ai manguia I Samoa I lantina tourist ele la vale fai makaukua ngai ngafanga ato iele kuku lo ko diska ka kuskala re e ta fai tausia so mai ka kiri fia ka a lo wingo la utala ia ua fa sa u ka faonga fa mai maukai mi ole matulanga ai e atu ele malo nga o fai inga lo winga la utala ele mo umangi va aseru ele yok foi rete ona fia malo e pa tua under pressure ia ko celebrate ia ona olela fa di mata usanga ele le na tonu la lo winga la tala a fai fo wale taunu u le fa boy mo nga ia I tulanga mangkofu ia ole au fa le mona ile o se au fa pena o Samoa kasir nga me o foi nei tusi le lima ma fai tio ina le nga ile o ile se lau pase nga Samoa ko ngone tama fa na walanga ole ia nga I ka ko so mai konga ma ai ole la walunga ma fiti ole la walunga o me uma ole fa la wi lo ai foi so so ma le tele tai na au mai lunga la to wase singa foi me se ole Samoa I Mantua o lo misi tonga o tu Samoa anga ona I konga ele la u konga ka faunga mangi fai inga to afia Awan mea ko tu le au fe so ani se la to fu te mai atu no lo ta watia e mai telefo yo maftia ngo fa mai matulanga fa pena e fa pena o mal mele tam fa ita to temine o mem fa ta to li fia sa moi lunga tu ia me fa por kiki mai se me ai ma fa ita to ta to no foi fa fu ta to fa se nga luenga e fe so ani ai tama ai no Samoa o ta to ai na ia lena ai o umile mata mili tal no mata to fa so le talo ngale mona ia ono e tawa la fo mo tata I Samoa mi so no fa la wiloina ai ole tu la ngala le ro super rugby by people wangar ka nga na tele na ia le o tele mata talo ngale chips mala au lo te vai atu e folinga mele le sto bonus point na mo lang le pe tu langa na la tu mau ya tu ai right we have the before tatu standing ilunga na la ua pito ilunga o kere fa kwa city io le ia famono no li senta lo le ko kere o siampiki ki yet la ua fai to au le matu tala le fai tato fero il final ole ai o me boni li pe sele ko ki le first time le
first time ile au le Chiefs. Fitu talonga fitu malo. Yeah. Usala, in other words, ua makuasia muale Chiefia au uma kongong usila ile round ngai. Yeah, wale uso uma le malo. Ai pe na silia na famu mo al to fa ko kalonga male. Lona lua le Brumbies. Fai ina. E tau pe lona matou talonga. Ola sa mauale vanoe malo ai. Na fina ua te mulmuli. Alu te watu tau ai. Sfur fitu tau. Ia pe ala sa ta alo ta mamalo na tali foi lele. Ole ia mana to foi matou wa au. Ele se au la kapi. Ele ola kede ko kongo matou ele. Lela foi le na le na to wa to foi matou fa tango fi o kali fa lo. O le kari whaaloalo le au lea a lau mua. E le mawhainga mako so ngā whasia o kou o mataulanga a whapea e kou ke lawe vea mai or mako malai. Ia na visiri rea. Ia ua so ngā whaia o pei o kou e le o se lau mua o le lau mua e tō ai iai mea uma. Whai whale kou so la iki pe au mai. Lea lea ua whapea ngā iasi o matau au. Ia le pera no tule le au le matai. Ia o whaakui kama. So le. E maa le iar ka mai kiki o so makai. Ave ier whaaror mōmuan ngā. E umatu tolu vai asol nei. E umai folo vai asol nei. Masalo pou tu lima tau au. Bueno, or sa unga e la faso solo mai e. E laro. Ia, aes. O le me sili. Ia, o le ua. Ia, ma nei ala tūlanga le ua tatia mai. Ia, la wele au Australia e lunga. Fia au Australia e lunga. What up 8 taiva e. Ia, Brumbies ma le Reds. Ma le Reds. Mana ia. E leo mau 7 no warta. Ia, ma le Force. Ia, ma le tuala. O le pai ma tau au le weekend la sau nei. Oile la sauni o jeisi tau. Ia, po ai ale au e sauni ma le Blues. E mo tinoa pa unas points foi le Blues il vai asole ni. Pei a warta. Nei te was. O le away o kopa. E pe ta alo ni. O ia le Blues. Ia wai pa walo le me tau te tau le lei foi le lo tau fa tel tini. Ai a se upu le tifo. E wila ilea. Ia ole au le wa tasi ro faro ngo tu to e ole au le wa sayila a matali tamaro swali I mole le si ele ia mole lua fe lima wa lua fe para taro likiri tai o tulanga ai malo mane tele ia tulanga talonga neva aso mane fo de sawa liki le mato warriors aya mane malo le warriors la tu talonga ma ka poison na fai I man smart o le taimo mua nei le masalo o se full tausanga. Watava ai o lai lunga le Warriors after 6 rounds. Malo a whaptai fo ia ile I alo betam whanau fo ia. Bese fo ua o swing on le fo I tausanga. Ai o le te totur malolonga. A fo I mai. Ia wha uam tātou proklame. E mai se eisi vāenga se malo whaalorngia o le tātou proklame. Muni mai. Ia o le whiongar Faumuina. Tautai. David Tua. Ia e fia whaakarangoinga. Pe mo il fuso anga le wal pisai ke ro na tru pe ma eta tu fasar fa pisine da lo fa la Samoa o le o tau mai fa o lo ale Tasi Market ni usila nei tanto o lo me tau lima ese mai Samoa e pe yo fue ma to la uma tu inga matano panuava ula fala ula ni fo titi fu mo fa pe ma ni fo oti Maleano no yo ni sio me tau lima ese te fili mai ma fo ya tanto tau ma fa ese mai Samoa e pe oia ula ma fa pe talo ulu ma fa Ise tau o fitel pala nei le numero lo o ilunga monisio fa matalanga le Tasi Market le tali o longa The Color Shop in Mafaufau can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Mafaufau. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Toi whawhele atu sa mo le toi te liu mo programe mai malolonga masani le vanga fo I o le aso pe ona au whailo antu. I le amatanga o le programe o le amaua le vanoa whaatala noa ai. Ia mawhai pwese fiso ta inga ma le whionga I le tupu fia. Eioi. Ele ngata o le whionga le kupu fia I mea kau whaipele enga. Jump. Ia po le lupe whaalele Samoa. Ia alanga o le ngafar ka malo ele o le fisinga po le fusinga I pātonua ele ngiusinga. Ai o te whiwhia lai whaatalo whamau wholo whamau whaafeilo ai. Ia le whionga I le
tupu fia le fionga le Faumuina, to le tai, David Tua, a.k.a. the Terminator Tua, walau lo ai foi. Ia I falanga mai au fai pelenga. I lungo le porokalame o le tamba whaasau o le fio le tele maana me se foi. Ia o le fio lalo tamba langi e le ngata foi leo le fio tangalo sam le tau fia. Ia ai tu wai le to au tari matasi. Ia ma le nofo tu ai ngai le fale ana o foro fatalo fatori. So fu mun wea ra to facia. Afka ia so lo ngaro fu malo nga lewa. Ako le mangia so fu. Afka I fu le ngo ku inga mai. Pa ia fa singa kala ia fa fonga fo ile. Ia ma le malu Samoa lan tapo inga malu ne yaso. Ai tatele I o fa tala no. E kele liga mistake na ori Faumuina. E kele liga mistake na por me ka fa peka ka fo ile le ka fa ngo fianga la ka ko ele o lo fiong. E ka po ora wa va mai na ku. Ora sa Ngo ko fa ko fo ya e kulanga. Ia ka ya sa okay lord kulanga nga e se ka u fo singa o mile ki yo. Malelang. Ole me lo fi a to le taipo e kaula kalaka mai fa pen kausa fa po sis ai ngal vai ma o David le ya ko mamao ala ya le la kalaka mai sis kambo ngala wa ko pi la la le sai fo la le me se fo ta ya ile amatanga le nei vai aso fo ia I tiuti ma fai fo fe au manga luenga ai wa la wa lunga la va le nau le loto se e fio mai ia ke vai ia o bu le ko ke masangi ia tatou I Samoa fa mai o kala suai o ave ma me mo a wa va ia tu fo I male toto ia ile tu langa fo I o au ta penang o kiro o au lava ko le nginga mansani ai e fia fai sa u fa fesili I lau fionga Faumuina o le o tala no tanga te singa rua fai pelenga ma se talo o le aso si la fia o e ma se rua mafutanga va la lata male so fo ia mai Tyson the Iron Man o lawi lo fo I fai pelenga de lei se tu langa fo ile au se me fa pe o kala fo ia po masai la fa I po skula ma penga lei se me vale tom fo kai min tata no ya ia te lo te mi nei wa te level swing on soifu po no langa wa o le kamare wa lu le medicinal ka vo le la au mai falat la au mai falang ia pe kamanga o le ko shel soifu maro lo ino tais ia e wi ala tu langa le na ia ko kela ka I fesili po la mo ko kolengi ia me munia ia o le me wala ina o to e koleni ona soifu mano lo me o kup ke pungo ko lalo e le ngongo se vai pungi le mangaf ka vonga le ko ma ku da ma pe pungi le mangaf o me la na wa pa e lo se tu langa tong to fo e tong fa so mano le ia al ke le ala kala ka yo mai le ia o ke lo a le lo ko fo ile mai le fo e koleni ona la fu so mai tas mara ia fa ia wa pe e ile kai me mo miki ele mo tangata ia ai aru langa miki nga inga ia mo ola so finanga lo tol tai polo fio Faumuina ai a fa pe ai kaulu ngei to lengi mai wala fo e ko lengi ka malo mai Tyson ia o lewa e fa manino lava mo lo lava so fo maro kaulu ai ke wa fo ile ongo tupu ai se lua ile ngei kai mi ola so ola se kilo anga ia ola fo iste to inga enko yo no fai ola fo isa utali pe fa pe ki o fa pe mengila Tyson ia pe vai fo ka ko fe punga ngore mai David I o nga misir ka ta winga mua na so finanga ya uia ora sunga tu langa le mai o pe yo mo mitinga ka mo tinga tangata o vusu anga le wa ka fusu la uri bo le pang ka fusu ai ele se mo mitinga va pega ya o miti alo to lua ke miti ai o ke le miti a se o ke miti alo to lua o ke miti ai o le ala wa facility langa fa pea ia
e tūlanga e tupu mai pe e maua se avanu. E mai fo, i aere o situnga whapea o le a o so o ngā whaia. Ingi kala pe o kala maasangi, wea kama fusu a fia fusu roi lesi e ua. Huru ngā TV, ma ia, o e a lea, o le wanga o fia pingi ai, o e a, o kangaka, o kere fia pingi, su ke fia pingi ai a. Ai leo i intu lawa pēta. A whapea. E maua ia se tūlanga pe, yo o tūlanga o le a kupuai nei mea, ia. On mea tupu. Ele ko mama inga e ka. O na uturu e forward. Le back forward mea ka. Malo fa vetai. O te lo fo yo le mo kinga nga o le mana onga. Ai se to tau vali ko ale vaenga le o tata uai le nga o le fo va ai lunga i social media ma fa matalanga ila to fo i lunga le YouTube po leva la lo te faia mo how highlight fo i lo wa fio ko Faumuina e ile si documentary nga fa ngoinga the fight that never happened. Iyo ke lo manga para ngi ka kara faia ele o faia nga ka Samoa. Why you going to documentary? The fight that never happened. La makwa highlight mai ka le la le kaminga race mai lo career. Ia o le si foi kula foi highlight mai le o fe tonu le taimi o le ai sa ye se kaminga ka mo o lo soi fuanga tu lo wa Faumuina fa nga tua terminator tua masanginga. O fe tonu ai sa ye se kaminga ka malua ka va la ka ya fa pe nga ka fa pe ku lo fa ya nga ma promoter. Dave, Mike Tyson is our next. Usa e saola usunga tulanga le i suanga le e meo highlights ia whailau pala. Usa ua whaupunga tulanga le o mei whai pala. Usa mele ua whai palangi usa le ua esi turanga mele me le mei alo koso karinga o kambala. Pe aku asisi ku, for might the fight that happened, never happened. Mai ana koso karinga tasi. So nga koso a kau ki ai. Ai ia kia uia ila ua tilo iai. Sa iai sa ili vai taimi. Sa ili vai taimi a wa e arwise Mike Tyson sa ia Tonkin. Ia na arwise Melo Tyson sa Melo Tyson i le vaenga e fasa lau so ang le vai taimi na Showtime. E saura Tyson i le vaenga na alo ki iai. Wala sa ngira kung kalakena. Sa iai fo i whaamtalanga sa whia vea i whana vai tau. Ai ole na kaungu ngel fusuanga lea. Ia e loa po ala mena le tupu ai. A tonu o le tūlanga i le polkiki o le ta longa. Ia po nisi fo i mea tupu tatou te liro. Po nisi fo i mea tupu o tuituat. Ai pe o ta longa i nā vai tau o ta longa na look forward i to te. Tautai tua. O le isi vaenga o te fia ka koe o mai ala ia le tūlanga o le Jamie nei. O ta whaatala rofo. O le sa maua lewa noe ki rua spa i marisi markaka nga makua i korongea ia Tyson. Ia tulau fo i walanga ia le sunga ia eventa Holyfield. Lena maua e wala walunga fo nei taimi le lua spanga tūlanga fo ia ina pe nga whaari ia ile matua ti ngā fo male malo so nga kawhaia o skamo o eventa Holyfield. Ai o le fo ile taimi no vai tuito whaia o nga pe tali tutu salaf. O le a sau noanga i ala fusu wala wadi ia. Wai mo ia e whaakusa o e Tyson be similar height le power punch fo le left hook matulanga pena o lewa e bonua kau fai pai uma ia eventa Holyfield e o spanga o lua ale pi e le isau le ngai wa ngau le le kadinga vantu fa fo ngala tunu o le a se vai nga bona fa matalanga ai e to triangle o ala fusuma strength ma vai ngo vai nga fo le tangata usa le mea picosilian o pikinga ia eventa o le makua i whaakua. E o tātou alu o mea uma o le whakua. O le liva e koe fōi. O le vai taula le na mana o mia i venda me le lato pūlenga. O te lato e sosoani. O le la tuanga mamai taisi. Tuanga mumua. Ia. Lora ia le mako spa. Ia. A whafkai il mebiku sile kia whafkai i wāmanga ia mai ia.
Ai uang mai. Ya, mo fo la mo wa kai mia ke spice ka to silina le leia. Wa. Ke lele ko mai kufa mai ke oi. Pe ngengolo ulu. Pe fo imumulo wisu. Shit. Mo wale ke le me ya fo ile me o skills me o le knowledge ke mo mai. Ya o la ula kilo i tonu o le camper eventa i lana tapenanga lea. Ele o se camp na le lei. Ele o se camp na le lei. Anga whapea ho le open up ia le camp lea fo le okunga ka matamatai. Kasi ala tau bitilo ele malo ia eventa. Ele malo eventa. O foi le o taimi o kole ningam tapenanga ele i loto o tele ia lui kau. Lui kau e whea ngai me campus. Ai ui lea. Le kai fo i eventa. Le kai fo i eventa. Me wala na manuia rolan tam fai ngana napo. Ya vili aku ya fafta ya ku ya ile so songi ya tu lan talonga. Ai wa tilo ile sengol ka alo eventa o eventa ai kama ho ye. Pe ko inga nga me ko ma ia fa ko. Ma fa ko event. La lo dunga. Up and down. Down and up. Up and down, forward, back, forward. Pe la ma nga ia event ia taise nga kama vo nga le nga pa nga so mai ko mai ko yo mi ngola lo. Vole au lo male. What? Kapea mori ka wai moro gala o le se senga langa ai o la wa titilo ya o le se senga na event al fa. Okay. Ile fa. Mana ia tele vai nga le wa fa tai fela wa ofisili wa te lo le wa manga ia kele le fa fo mo wa Samoa. Ia I vai wa on maka kula fa. Tautai po Faumuina. Anga fa pe ai o le lo fu suanga le. Nga mo e miki mai ka wale fa. Kai mi ole rice o ruor kai mi pe ole rice of the sun. Anga fa pe ai o le lua. Ia o tele fa tu fa pe a me onga o ka u Samoa. Ai I so lava fina ngalo. O ava enga po le harko inga game plan ke alu mo oi pe ka penga fo ila fa ya onga. Wai pe foringa pe so ara half le i kilo aku ka nga kamala tu fa tau ka ma fo ia nga ko yokia. Io. O le approach ke on approaching ngai pe anga tau ngu le lua fa mo nga lea. Ia I na ona po ke miole. Atonu pero pa upu Samoa we se waku a wa le leilau ngu Samoa mala ngan Samoa. Wai ai le vai taimi na walu ai New York fo le tangata na kolenia. Fai mai la tangata te au makiola makifilo ai ko inga fo yo sali monk. Kama we ak fia kang fu ya mai me waki fanga ma ngala. Kama pura bless. Pura bless you. Ya fa kurele to ina. Ola u suanga le fai kaya. Au ke manga o mia po sia sau advice. Sau advice le mo. Le ala ke ngofu mo ka ofi le advice. Sa le ke malo. Ki kilo mar pula ke au fo malo ke fa pe ai fa mai ma lo mi Tasi the land and the moon. Kilo mar ka malo ke beat him up. Beat him up or he'll beat you up. Wow. Te pawanga o le mea sa o anga le fusu ia fa pega ke alu ke ka ke siva maka le cara rongo patung pata pe o kama poloka I vau king bola patung pata Ore muara va ve mai o. Malo fa petai mana ia tele wa toe asia le to inga I so fin ngalo neo ola fasili ile kai miringi awa mai tau le to tele ia ele va ko umari fusu anga taise o le kele foi o upu makala fa pe ka we foi le ngos le uso ya sani pio tangata foi ele nga fa pio potential le la call out me ka malo ngau ia ku I wo koi alela on the other hand
Ole si la mai. Wa le malo te le tu no mai la to e fia ma follow le social media i la wo fia. Ole wa e le la wa e ko le ngia o mo so fo malo ai pe wa ta ta ma. If the offer is on the table, will you go for it? If I go le mele sa ke le upu makala ai le yo se lu ta winga male sungai matas. Ka ko kali e kali whaingo whio ka mai kia onga. Yes, please. Yes, please. Yeah. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Ken is under the table. Yeah. Yeah. Malo faktai. Ai tell me what kind of woman like face to face. Mangai foi le se fa fonga la tunu wa jailo la physically what we feel like my event with you. Have you have a good encounter or a coffee polase me na no face to face ma sunga Mike Tyson. Kasi al time in mata no ai na mata no mo telefone. Ko inga sa ko le ngia ngo ya Roger Bloodworth. Sa ko inga ne sa yai ia sa ko le ninga le si ka mai ki sa something for lo langi ngo ya Eddie Hobson. O Eddie Hobson la kukusa le ia aso fa na Mike Tyson. Anga ele vai taimi na ave ai kaimio ya skainga ho lutuva ave lutuva ia Eddie Hobson e feilo ai Mike Tyson. Nga wo mala i vai kaimi nga au taimi e feilas fa nga o Eddie Hobson e vili mai Mike Tyson e vili fo ia Eddie Hobson. O yaila tono ta vale la so nga mako imerko inga le o Roger Bloodworth Malcolm Lady o Eddie. Vili ai lo ia Roger o kalango e kangole me Roger ele mo ke ma Tua man. Ya makalango le maska market fun. E pau anga ke mi mata no ai. Au le si fo taimi na mato fatasia ya ngo konguala ole kai me fai funga paunga pau anga ke ni mako fera ai makere I fakalo fo usa ola e ku mala ho ile ola e pento ho de ngo nga se vai ala ola ku ke ku ngol fu ya ki kilo mai ka nga me nga le po ku langa ho ya fa maoli se kuro ka ma nga ki kilo ma fa pe Lua malu ya. Good night, goodbye. See you later. Yeah, see you later. See you another time, mate. Malo faktai tele. Tautai po lo Faumuina wa ta o ofisili le ngo ofisili ko ka fa ka ngo mo ala nga wa po uyelte. Ale la upto e mawal nei la o la ofisili. Anga fa apea. Ele oni usila leana soifua mai ai tūlanga o le tapu e ino lau whai pelenga. Anga whape o Samoa, masau i lava ele ima, whatever ngole ni usila ma atunu I whafu. E o no o le maua lunga o lau tau mawhainga I le tūlanga le waia. Ya, o lava ia, eo. Fo o me uma e te le o iloa mai si le fia, ya wa leva na ilo mai le tua me wa leva nga kusi marko inga me ke alu e me te no fo a tonu o lo wa manatura na eo ona o ta tonu le tu uma na ia fofola ina fala I tu lango me fa pena I lo soifua ma lo wala tautua me uma tupu lo soifua ma lo wala nga uma na tapena le tu Malo faktai. No winga ia e po laur fiso laur kono e ala kasi e mo ngai ono me. Yes. Yeah. O polo po sa vai mangongo a polima e o la walunga o. O le ala se fautua nga o le fila so fina nga po so ta o fi Faumuina. Se o la kalalo ke fa pe o te. O ke lo ka ko fa ngo yo ka ko pu fi ya e mai Samoa. Ipenga nga kau maka maya ya ngalo mak. Lela nana la no fafsiliat. Ipenga nga ai maya idunga ya kele o ye po le mo e pa fa ani beso fina ngalo bang. Pla se mafu anga yo no afua nga o mayo mai ngai kamba pi ya se ke po nga kai ya molo au ko ala yo kali ko fa longo ko ila fa ma. What are your thoughts? Kele luta. Kele luta. Ya o vai foi au tūlanga va pena ele ngata foi Samoa au New Zealand foi ama ki foi e ka ling ya rua ia ole ko mai
Kia ura ia e tā ua lo alo se tā longa la ke ngau ia. Ia. Aunga ta alo sa ke ngau ia. Ona ia te au ia ale o ia te oile tu langa lo no. Ia lo lua e olo ke meru I kau ai fe ko ile mea o ia ile o aula ile o se ka longa lea. Ile o se ka longa la lea. Ai ka kaunga ia ka ikani mangaku va penga po aku langa o kau forward. Sa fani. Pe ko inga vo ia so e pora vai me o lai. La vea la ko kama fosu la au ke mai savati ai. Savati ai. Ala la au ki la kama fosu. Ai ke au ala mo le la au ki a ko le. Ye ku langa vo leo le loko ya ngau. Ya. Malo fa vitai. No go wingala. In other words, if a part time is kanga kanga. Ele sta longa fai kenge. Eu vou ali mexer warna. Fusu wale si wale leng fusu bolan kenge ya good night. Good night pe good bye. Me yesu e mare kenge. Yo esu wat ko rua, les kalo ko rua ni. Ai sa ole e fa ata la fonga. E umalonga nga malo mai singa mai mese kasi. Next minute fai poipo. Ole si la ua va mai kau ma ro lo ale. E wa se met ko inga e kia. E lo tua ka longa maual ke ngelesi fai poipo le koi fusu. Mafako. He sa wa tu langa na ai kau peanga fa o wa. Kau peanga fa o ka no. Wa le se mera la inga wa me ko sili ya kia, me ko sili. O le o maua ia se wainga. Ia kere ko fer wa fo ade po, alu ia yo, wa le o maua le kaula. Maua le me kaula ia le me. Le ala ka kau la wa lo. Ia lo ka supporting ia ko le nginga. Focus. Focus. Vai sa wa ur fa se pe. No, ele sangue kilo. Tu sa. Falau feo Faumuina. Nang waka kalangola I vai ngai ole au nga mo ila to le yai le asa tali. Wale va foi ngai ku mai va o ka mai kai fo ye. Le ya male ma you know wa ho oi fora ke kili. Paki ya ku Mexico para lang singa. Ai tu ai fa ku e ko ho mai ha Samoa e si dia ya Samoa I fo le ale. Pe le I se me nga si lau fa le lavir ke mi Sa kau masepu lo vai. Kau masepu. Pesa kau masepu. Pero kala ivo ia palaka iva Rambo. Macam macam. Ona mele eu que levo so nga Samoa mai ngai. Ele ko I ko nga la vea vo Samoa yeso fa ko nga la vea. Eu la vea nga papi ma peva le vai. Por mera nga ia sa kau ma peva lo vai. Sa kau ma peva e va taile tua. Taile tua ia mata talo matua. Ko fo I mai ni. Au nge ngofo sa fo I mai. Le la wala nga. Maka ukia. E se taimi o le soifuanga a o ia ile taleni ma le mea alofa le tua wa alu e koe kau fa vai ma recruitinga e nge kai mi down o le io taimi o le talonga me sia le tamo fai. E ai mani langona fa pe walo wa ngai longa. Anga o ke loa wa fai le amale. After ile tua I mea wa vanoa lea maua. Ia le ngata fo ile fa after ile tua wa ia o moila vanoa e fusu ai na yuso na matou ta. After it's a privilege. It's an honor for it's an honor. Ai le ingi regretted. After ile tua le maua le so fu malo lo ina o wala fo ngi ka spela lo ngo o le a ke lo spela lo ngo. O le ai le ai seki ya. Ele o ia se kai mo ko vai ku pi. Pe ka won va ka fa de. Mala ka se la wan tua. O le ai de le me o. Alo va vitai wa ile lam fai o le ta fa tala noanga. O lau fusu anga muli a fa professor ai le tau ia le pe ngopili. O le aso finangalo le na taimi o le taimi sa o le na yai lau fa unga pe wa ko ka Mafaufau ngai kai mi pi ko va en ka wa pi le ka ko manga ya mai a ngai isi o la wori pa tu fo o le aso finangalo le na Nei sab ka Mafaufau wa ka ngal kasira se vai e kasi hol me ve pele ia o fotuaina o toina po a me o mai fai a vele lo ko
A olo kai me ke loa ua kaungu. Ua ula ngona fo ikingo. Ula ngona fo ikingo ilo mafaufau ilo fak. Ilo kingo ako. Ula ua kilo le ka longa o le kaukua. Life of service. Ia sa o ka mawhai ale me ngaka e o i lo ka mawhai. O fo kaimi ua o kai loa fo ika ia. Ua kau fo inga whaamuka le kaukua le fusu. Ia kau fo inga movie sesi kaukua. Sesi life of service. Ia. Ai whaafitai le tua o seki me uma leise me o whaale tau. Malo le whaafitai ia. Tau runga le ta whaafitai nonga le whela manino lau whaafonga Samoa. Awa peo ele nga e siringei. Pe o se fusuanga. Ele o lolo maa se fusuanga. Ale fionga Faumuina. Ia masunga Mike Tyson. Ai au maile o whape a maile lui. Ia ua ka penga ka miki o le whalea anga. Ia waka miki o le manu. Ua ka penga ia o le tani le u whafonga le tunu o sau noa ia le fionga toli taipo le fionga Faumuina. Yes, teacher. Yes, please. Yes, please. Ia o ani fufuanga o lo whengai whanga solo le taimi. O kore nginga ho ili le whai mai ke ro paimi. E mawangia wa ma kia koe fo i oi. O kau fia wako fo i sole e kau i oi. Maua, te era no. Ona o le o se fusuanga pito sili na te lero ndo tau. Ma lero ndo kau mai pito sili ona sili vai ka ngai fusuanga. Le mele o se fu manoloina. Onga e la uau tilo le mesa iei whai ngofia o na sa iei ta alonga fusuanga ia. Kei lolo la se fusua ia nga lue mai le tua le te tapena i le aso whamoimoe. Ia mele o le soifu manoloina ia. Whai ia se e longa wai wha alonga le pese whongale. Hallelujah! Pero pese mase ni tato. Hallelujah! So far, so good. Peila tu langa na se me vale ton. Yeah. Malo vavte. Ia, lau fionga i le tupufia lau fionga Faumuina to ale tai. David Tua, but the Terminator Tua, the Tua man. Ia, sau nonga whai ule nei vanga o le fiafilta por kalame fo. Ia, wan whaafonga mauana, tu no ia le ngatai lea. Ia, o se fautuanga foi. Ia mo i la tau o le ngofo mai nis future Tua man. Le mai mo mai, il nei vanga o le fiafilta por kalame. Nea, koe moli whaftai lau sunga asiata. Mo le tuina mai rene ia vano taua en whai fo i ona tal noa ia whaafonga tapo i fo i o Samoa le ne yaso. Ia, pauale le tūlanga ma le manatu mo lunga ia arofangia le tua ia tāpenanga ma fuafuanga lo whiangai ma oe Samoa le tunu pele. Ute whaatalofa te fo i o te nā mata mā mātua. Ko inga i fia e wa ai matai o a weta fi miti. Leo kana whakele kwa mau kou. Ia ai o se sina fautuanga po se taule tiki foi. Don't be like me. Be better than me. Kala forward. Somebody. Ele le forward pass. Ai no forward pass. Ai ta oruma. Ia no fangia le tua fa mo ngal ne yaso. Lo fa yo matua. Love and respect. Faftai. Ia, malo fa vetai. Ui ko ki apa ui ke. Oi mai ka mo nga sadi. Check ya. Iyo. Ma ka ngo mo ngaso ke la pola e fengai o la e fengai ya si uso mana. Alu nga masangi ka nga pe. Mo ke ka ka fa maringere le iyo. Ka ukia ke ro ai le konga nga la ku ke la ku la pisi ngas. Fa ngasa. Se ka mane sa we mai vai. Le ka ngolo e kale pe askama ko se va fenga ka le vai ka ka. O kangolo ka. Ke ro pe a ko le konu ku la ka pe. Anga le konu ala. Vale konu la ana me o fia. E ora kai me a lo ko mo bana sul los fu kala.
Faku soli. Kau kia me le ku. Ala le kau. Ya okay. Boli ko fa nga. Afkela ngwasa. Yo lo fa tu. Ya elo fionga unasa. Ya il mapo kala be mali tu men le vanga fo o le afiafi. Ya o la tato tu malolonga fo mai. Fa o tato por kala le vanga o le afiafi. Ai fa tele modi fa malo. O ke la longa o ke fia ring site le ke mi. Ma uma ma nai. Maten. Iyo. Ma te fia makele makamafu le makepopo e fa kanga me ngadi le popo Ah, fo yo ka ko ka po inga sa yaso ya wa fa long. Pero ka po inga sa yaso ya ko makbumbuli fa lo senga. A ka me ko ngo kimpol. Iya. Pa uanga ka vala. A ole au mai mo. A fa pela ver ka la pingi mla kama. Ko yo fo ya. Ya wa so la ngi. Se pingi. Tu ya la o so. Tu i ko ma tu i fa. Mang mo ko ngai mi ngo nga si. Ya la ma to malolonga fo me fa won ta to por klamel ne vanga ole ai boli fa malo ele Mr Jamp ole champini la valea lope fa le le ta to wutu le fionga Faumuina to tai David Tua il ne vanga fiafi After la tu la ule mane toa. The king, the man. See you another time. Now that is beef. Think that's beautiful? Look at this. Nah. Wings without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. But how's this for beautiful? No, this is beautiful. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Sorry, if you po. Uso, kan yung kokong yung member of Fufu. Yeah, okay, so you Fausu. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, talo po, welcome to Tomasi. Malo? Pemo. Talo for matcha. Ya, toi fa talo fa le toi tali mai yo le tanto proclame mai malo longa masani a me se fo yo le fa talo nonga. Ya, le sa fenga yai male Mr Champ. Ya, da terminator tua. O tua man. Le fionga le Faumuina. Por fionga le tupu fia Faumuina to le tai David Tua. Ya le la wakiri ai a va nga ya le pepe na tele na pisa ho i fu ko kele fa pe mai le asaung ya matulanga le o sa no mana malamba le songa le champigny ya po o le terminator tour ele o ya isi official le na tulanga ai na paula la tala se asau do level o langa foi respect le mfanka ngo ha ku ma call out fa pe na pe yo me fa ya ya ala si la mai taisi no le ko a lo ko renginga le fa yo an ko renginga a tua le nsau no ni o mo me mo long su fu maro loi iyo ai fa makala o pepe wa o mana ya tele pe o ma fa terno la so pinga ngalo ai e ke loko fo ya pe a fa pe a ruaru ai o se o fusu anga le pe a fa pe o Tautai mataisen levan fia matamata totally pe fai mai o le la fai au ele tau pole tu langa le o company mani matangata o la i foi pack la no wa levan fia va ai ele fa perla o le fusu tangata la matua matangata la titi
o tangata sa champagne o tangata sa o fo fa tumutunga la taumfai e taule sa linga le toinga fusuanga pe o li aseta a o voi wa ta fiava ai e pe ata langa la foi tete vai for online ya Tyson ora foi to lengi Tyson bolon sai fo malaloi eleva pe ono fono pe foi la tap o tu langa i wata te ai e video za Tautai sorry o la tava ai o la fa pe la mama ya aron to mafa pe ta aron tat fata ita ia to nga to lengi nga va pe so a voi la le wa le no ofisiri tonu la vai ai e fa ta no ga na sei vai tu nei o foi ya ofisiri fa maka alu ngai mo ngo ka wai pinga ngi mo nga me i ma le au fa kupu fu ka le au stera ku le me va tu ya tala ma ai alu ngai ai o le sa ka la ai fa pe me la taisi. Let's do it. Two men, yeah, that's us. Ola la ukati. Ai fa America dia ka ma ro ngi ro fa asia tau te tali tamitia o ngwe. Yes, please. Ole no te fi pa tani fi no pa pe. Iyo, mai sa ole le lo so no. Ai mata isi fusu anga e fusu ela uli e YouTube ele fusu. Matangata we sa fusu mua a wa lima suta usang ale fusu matangata YouTube le ale fengo YouTube na lufu lima usang ai mai malo la uli. O fia million ala mo e tangata mata i fusu anga fa pe na ton ya ulaya ono o champions tangata ye to luo to taima mataisa la tala sa e pe ala oto e fai se fusu anga le heavyweight o po mongi nga to mai ola wai nga fai la tala nai le fionga ya Faumuina e pe ka kia ia ngisi o ko kelo au retire mai fusu anga ai pe o ruo ko fe mika to le pe o retired mo ia pe o la ko ka penga ni ya e u ya o no la so fo malo loin o vai fa ngi ya tua ya tu lo so fa mataima ai pe ma sangela ka wa pe fa o Tyson ese mai lai le taimile na ma fa tala no ai taimor covid o mongi nga o vai ai fo le le uso tu lo fo yo la e pe wa ka ku ai le pu apa le fia la ka ma ai il fa tan do ngare fa mai nei ai la di ko e tau ma ko ngari e awala vane e su esme te lo felo ai malta muta utol tai te minne wa pe ala to fusu te malo ya so ye pa na la ai ke rola ka ala wa ami fa fu le wa musu mai ia Faumuina ya ko mai nga o e arka ka ki ro e ke karikalia ke mga ala e mga ala ke u mo me o punching bag so ia ma ola no to fa pe o le wa ami tu e se la te to lengi e o ile ba ai mai o Tautai tu langa le ya le yo ke wa ku foi le ulanga ma mafa udima le la na fa mai e vai mai o ngasa Joe Brown e vai o ngari mai e kau ai le mo mia la e o te rere o la e tar fa ngai ala lo mo manai o i mana ta mo nai e ko e ngari manga mo nai yo le o le la wa mane yo na ta nu Baga ya. E pe ala uto e fusu ya te lo te mana tu al fusu anga maluis ona te Australia te mina la onga o le sila va enga na Australia ta o Singleton e tu ele mina ele mau ese mal university na matuia e la stamol matou no usa fela na umula sona ami mo matou to ti tu la ya lu ta vale mela onga e mo to a faile matou umu fai matou lotu fa to mata ile te e u ya le tau la fa mo ele me fa na ngalo ta te me sa ta ya na so awa na tau no ai manuia e o mate mine ele fa ina fa ngalo ina na yo tatu tangata fu o le la sauni malanga le fionga le o fa tu lo tana le o lo sauni malanga le fionga Faumuina Tautai malanga America le stofi nei e malanga America it's an interesting trip ele I fa ilo lungon ma fatal no nga ya le na umanei na ufa ma vai atu malanga la I fofonga fo ia le Hall of Fame I America ese mari mesa I mo ai kau ke le ilo ale o pepe le o se nga vango ale ka ko le la malanga America ya ka si ia le vanga vanga le vanga le ko fa sos ko vai e mo mi I le ko fa sos e lo mai lo la ko fa so la wal malanga ku ya Tautai e la ko ke faia la wal pe lo e Tautai mataisen
vai se la ainga pankeke vo i se la breakfast ya kakalo mai ya o laltal tonu se mea tal fea ngai mau ngā mo ka uar ka koe o kongona mai soli ka polengi ma se maka lalang ora mo kwa ma ngai ala so ka fa fonga mingi au ka fa so Samoa America like it's something nice why ole winga yo le so no ngan Tautai he has much respect mo lo so ya taisen inga kele fia disrespecting ale mele fai fu au malo vale vo io le I'm calling you now ne e dice e la fu nga ke lo fu lo na loto ya e respect ya taisen but in a good way afa pe e o kupu se nga vango came on ole ata pena fu ye Paule kulanga o ko Mafaufau vele linga o fa longo le kiruka kango awa ke rola o vai lo fakingo o ke va ai sa kauanga e fusu ya man tuole na talia Tautai me lo kam fusu ai la kupi fa part time foi le me ma woro la kinge malenga o ela sa o isi penga ko ma ro kinge la kinge fa pu pu maya ma ala so o lo e penga fa pe ke alu ye wa ke fa longo e lo kan ngo isi ke mi voi le pe se le sa e ka Mafaufau ke anga ye e tele se fa ingo ka penga o lu mele e pengira ke fa pu pu le ole ala mo karisa kwa kere kaka la vea ma mo manu atu ma le li e ke de ile ala ala fe ko la pengi ole fe ko kasila poka lam el termine wa tele tanga tama mai ma la nga ka kere fia manga o ko fo yo udim le tu langa na le nga vai mai ai anga ui le wana le ya so ya Faumuina fa yo ye se tu langa fo ye to ye ni fusu anga celebrity mo charity ya so iluma le o sa ungi asiata ole la ka manga o ala langa I lunga ia la au ole manga kang ole la ka manga o ai ki ro la upanga o ke manga maki panga mua pe o inga faimei o anai ai de lo pole mata mai sa upanga ai mana te do so tapolen male to fal vai malai au mai sa message lunga ai se vai pe se me nga su ene ta tu o sa te ele mana mir tu o pe pankeke fu ale ta sa ele ole ai la ton Faumuina le tatou se on Mother's Day ya te sao ya si lai fo lungo le tatou screen ya moni sila ya tu so top up ya na fa tau falolo le piko I lunga le na la fo Samoa I le fitu lua ono iva tasi fa iva o le si top up na fa tau la fo le fitu lua fitu valu lima lua iva la Faumuina le tai lima se lau ta la cash o numero ya tu sole o lua tasi o valu fitu lua tolu o valu tu sole numero na tangata len faonga e vili ele 0800 e faonga la fo top up le la na mato mo ina numero na fa pena fo le o lua tasi va tolu lima to tasi wa fanya na top up ele fata mo faro lo e talo na lua suta la New Zealand e tango le vili le o valu se lau tolu fa lo lima le na yai o te me la te vili ai mo lo mato numero lo telefon le la sa tonu se so mau matou man numero tangata le Samoa ya amu ya tatou customers ia tolua mau tai di masela we va ta pena malo for la satina la ngole numero non tolu o le top up sa fatau fa lo la fuitonga fa pena la oi le mo mele o Australia la o numero foi sa fatau fa lo la foi le fitu lua valu fitu ono valu fa wai mo foi top up ti sa le fa lo Australia le star numero o tonu Australia lu te vai tot lima o tasi fa o lima iwa fa o le si top up na fa tau fa lo Australia ya le foringa men avele ono fitu valu o numero le Vanuatu Vanuatu en numero le so le ke vai kwari le si voi sentari o le sa wari ngoa o le vanga la le na fa nga ia le ClickX la forse le nyanga itonga vai numero ono fitu se ai ngor ka kanero lo he ali le karo me yo to te va to asile ngole ta le star wa mantua ngole o le ClickX e te le star momo ia la account ona fa ngaina le la forse le nyanga i numero titi sa itonga fiti Vanuatu Samoa ia na sa vole tonga tatu se tu sala tolu fa no ta lima sala o New Zealand tolu foi fa longa ta lima sala mo Samoa
le lan fai le tatou se ilona lua e toi fai fala las farele vaso ne se ilona tolu se ia pa ia la satina. Ana ia amu ia o le ua le Samoa le ua fa manu ina a fai fo Nigel o motinoa le to siaki mai runga tanto numero man to fo tanto live nim fa salonga e umalava ia mfenga ko maka pe fa pe maru ko kinga nga fo esu e mai ya ungu mela le o pepe to va to numero war keleanga e uma po kalame e ko kinga ngai la o messenger ba se fa mo le se visira ko e te aru le to e mata pro kalame ia mai tango pe ku kai mile show to le screen le ia ona e lo ile o numero na le si vanga tau e fa mnatu vason nei ia na to si sila ma voi offer tato fitus fulu fa mnatu inor fitus fu tau sanga ko riso Samoa fatino ina le skopa New Zealand ia o le asto nei ia e mfai elona fa tau mai tato ofu ilo official titi sauli nan Maota Samoa i mangeli mai le iva tai au ia te anga isa o atu tonu wa le Seriana po le SSAP wa tasi ale building ato ale official Maota Samoa official consula ia o le au tafala le sa ile Samoa Airways na wele official titi sauli fa sanga la mato na KFC ia te alwatua o le tato special la ia se lauta la New Zealand e mauailo polo shirt mau mitiafu mau pulo a le fa la mfaiana fa tau esel mitiafu fa tau esel polo shirt fa tau esel pulo a sua tu la stonai tato mafutai o le tato visa ia ma fa tau welo off o le boto e ono vai aso ia fitu vai aso ia tau no tato fa mo fa na tu ino fitu su tau sanga leo la fai las farele la solua yuni i malaiola i le tolu la fiafi fai el fai ngā lotu ia mal tato filo inga ia ala stona iloa ia sa sael mata le itu i o i le vaenga le event drop center ia po le sa fai ngole Vodafone center i manukau masana fai konseti na la fai tato corporate dinner ia em fai foi ona fa tau lau wa termina siata e valus fu lau la sa mato tau mafai e sel mon mato fa mo lea o le ulongo mai au over malefitus furu lau o mana puk ai le tongi atua no winga e pai lo le valus furu fa ngata ina la fa ingolau ya mata tongi mai ya se leni tong no winga la e le to e te le se no pa e fia mafuta ya ile tulanga fa mo skopa New Zealand a war fa na tu ina le fitus futa sanga ko diso samo malo fa dai lo fiona le pe na o to fa fonga bawa Samoa ia misi fo fa mo la ngolango sua ia fa mo tam tin tua yo skopa ia e fa tata ni usire nei ia ai matua mo Samoa wa le alo mfana ia ma tu pulanga o lo o ina le lo mua ia fa mo le lo mua ia ta mai e tua kolisio Samoa fa tai fo i le fionga prestene bo le fionga le prestene e sui ngato fi we nei ia misi fo la to lo a committee ia mai la to uma o lima ina le fa mo o ne ngalo ia poksa lo ma to tongi ro first come first serve le bi awa e le mvenga poka ka fi ofia le ala already ku pe le sire murmuri ya ko la kwa kongi ro o le aso sfulu vivo o yo me oina o le amato ave lo le fa le avanoa e isi la standby ma la to tu pe termine ia ai le wa ta watu le ia fai matutongi fa mautinoa fa o atu tickets ia une o atu i le aso le ia wa la tu paka tu la ta vale fa fo wate le ka paka ina le Vodafone center ia la fia mai si tonu ia mai mo o lo fia o atu tonu o le fale fo ele ma fa ona so atu fa malama e ma tu ase kiwa le lei ia na o lum mal mele iskulaki e ma fai ona u ia tu awe te pungi o lo malau ta alo ko ki fa ngonga ya unga le la ready le ska ka ma ku pe ala pungi o lo ale si ta ai u le e le ase so isi nga le o nga uma la o le fia awai ia ai o te lo fo la to dele a ko ke firo ai fo isi si nga nga lo fai vai la so io no ye New Zealand fam na tu ino le ono sfulu ele lua afe sfulu tolu no mato malanga mai Samoa il fa mo le skopa New Zealand ia fai lo le ono su lima tau sanga lua fe su valu wo no foi ni New Zealand sa a wife o se ava no le lei te toiva ai isi tangata o leva te le toi mafuta ia e pe ni reunion foi le le foi la lua fe lua to o fitu su tau sanga o le mali ina to ina la so i fu ma temine na amatala o ngale tasi vali mato
le la se teimi ia na maatu le mana e fai mai fo nai fa tatanoa Manga. Oh, nice. e mali e fo ia tanu ato ina nei teimi nei lato voi vai teimi ya ai lato mai mo mai lava e teimi wa fa pe o fai langi uma le vasenga le 1953 ya la ia lava lato lo soifua ma teimi ne Moli mauola le afo whanga bale amateina o le tautua le kolisi o Samoa. Ia, marato le whaiwara ma proklame le vanga o le fiafi. Rama foi le proklame. Ia, o le ua ele ngata i le ua wha mapu eni si o vaenga wa ala tau silfia. Ia, o le foi. Mesi ara vole vanoa lea. Langoa u a leo pepe. E silfia foi ka fai proklame. E kau foi le rau alunga e loa singa news pe kau soso e singa kala e kufesili le ku. O toma fai loa e so e ale ua. O whalongo lo le so ke ngei wa ke le kala e mai fusu anga le atua ma taisen. Pe mong. Ia, au pedi. Ka koaru sa o are makon vai. Ia. Iku sa o mai mo mai, o sa no sa o tua. Lau sa no sa, ia, lau sa no sa o le tok fia Samoa e le ai o ia le kolengi molonga so fo maro loinga o le ke ro fo mangulo ki nga taisen. Ai a sau le vango. Oi. Ele se kuma ke. Kwa sapai ka maro fo mai u are ready ka make you. Tamitia ana. Ia, ia. Tamitia le tu malo. Ia. O ko maro fo ile Ia, e fa. Ai foi ni toa e tupunga mai ana. Ia, fo ringa mai. Ia, le nga. Ia. O le ka maiki ka wa anga o ka maiki le fale anga o ka maiki o anga ako. Ia, langa e toa na mo fo ia ko le ka o vingo ka manga. Tampai en sai limalo. Ia, le na ka manga mo manga. Ia. E ui fo ia po a wala na sai di malo ia wa se li o le malo. Ola tala ko na le to pa ia tu tato o tapo el hurricanes. La na we se woli wo va ia tu la watu i lunga trade me ala tu jersey talo le manu talo nga. Para ai. A watu fa pena. Ka mai ke o wori nga se ko sa ma se la ve. Leila ke ora o so pa. O wori nga e pan na Wellington. E longo fiare Wellington nga mang malo e kadia. Kamalanga au melo ke le ngai se uso ya tai leota vai le ofule na tongi ri pale nei pa alu to ya mai ta fa le le wangi au to mi lunga iyo awe ke pe yo la wali iyo fu mono lo li i male iyo okay me vale ke fi la ka mo le fionga le ya ro pepe iyo timbu pe la matangi pe la ufi mani no tau te felo ai al faino e lang mo ngar ka malo e lang pulu e leo la matanga ia ol fai unga o le si vai nga o ke vai kunga e pe nga o malo wa ia o kai le ko ka rungo le Facebook le me o sauia ai na ona malolo ta vai tunga ia wale ia ele fai nga io tatu wa wedding konge we'll see each other in the final e wa ke lo e ke fai fo le plu ko ke fira le final pe ke fai fo le Chiefs io ka ke filo ai ma le Brumbies le final e ia ta longa na fai o tu toru matu salo ai o ta longa na le la ia o ma ta to proclame le manga la via pi pa ta tele la va ta to mata i fo ia e me so la so ta o si ta reach out to Samoa mo me sta tu fa ta nonga ma fua la vona na u Samoa la so ta o i decision finga malo ono sina o to tonga maiore la to filo le ato Samoa Resa perfiala ma Rick Samoa. Se mo me fosin tato news. Ia wa mo ia nga ongi ngai lawalunga nga salangi mela autostala. Ia ai te lo ia le ano fale o tele o mata sama fayo na fatar no ina so naf o malatu fa. Ia awa tawalunga ma por club le va ngola fiafi tato. Fera ila so tayao mo wi la singo le fiafi Samoa ma fatu ma le fio nga la pepe junior tale le va ngola fiafi. Soifua. Soifua. Oh wow. Oh God, makes you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko! Cho điều số, có ai xem mày sao cũng cái ngang chi phạm thôi mà lunch bắt đầu kiểu. Baby, what do you want? The barbecue one? Okay. Chị Phong mua đi số đi. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, Auntie. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. You know how much I love you? No. No.
Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au nanga ilunga al Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, o lo alala i atu lo mau. Don't to be a fear, on the Bambo or Samoa. By the time that feel mine, we will see you again.